Shubor nakaslem jong unongsan hima. Wadla nagaliang katanat District Council Affairs jong sarkar jilla lingba ka hukum ulat ka jilla kala penmi ia gajing penbenah kalai pauterik unailar arajar arpusaw bala penjelan biang ia ka samoy terekam jong ka KHADC bat ka JHADC sahendreu benai kata nadu ka santarik unailor arajar arpusaw ha ka bala kedau ba ia ka daw bala penjelan biang ia ka samoy terekam jong kini ki artli ki District Council kadai namar bakadang yat ka jing penbet thamai ia ka jing pia constituency ya ka baan penterekam no ha ka election banwan kumat syukudau hang ni kini ka sin ka baar bala penjelan biang ia ka samoy terekam jong kini ki artli ki District Council ha ka bah ka sin ka baningkong la ban penjelan hendreu benai bat mentaru la penjelan biang sa hendreu benai Henry kajing pen kre yag election MDC siapa ke yang dormar tau an jog District Council kalayat syakman ha ke balayo I barakalyang kawe ka seng reulum ke kon henyo trap National Awakening Movement knam kala sedang pen kre yag election terus nam arajar arpulai habayo banyak keren bar working president jong ka knam uba Thomas Pasa Ulong baka seng kapan pau ya kajing temu ban yada bat ban penek pensa bat ru ban kentiu ya ka aka babaha jong uhnyo trap Ulong ru bawat lagi don shibun kijing ki bakum ka seng ka yakindo kamtam hakal yang kapisa ka tingka Henry kum ka seng kalaong baka dang duk bat ne ka jingkhut ban ya ka bareu spa ban ya jakhlia no ka nongrim Syushu la ong ru bahadu mentang kila dan hadu kat hendreu ngot naki kat hendreu tali ki constituency ke balawan ban pan tiket banyak hun naka seng bat ka seng ka kermen scam bakan la ban sei ki kertong na baro arpu kendai tali ki constituency ban penyak hun ya ka MDC election Nakaliang ka jongi kumba nadu arajar arpulai hadin ka jia show meeting ka jongi nilai perkhat sanibha marwa ngimla ban len ka khnam takalaya sa ka jing kunjo ya ka sinem ka arpulai arpulai sinem ngira dap ko seng but wat lada kikam ki babur ngira ko sang batre but ila penpau ila di kum kita di ka seng ka ba le se ka bla thu tang ka menta ban yada ban penne pensa bat ban kentiu ya ka ai ba pha jong nyok kata daw ya ka wat ya ka kerteng gula suja short ha kerteng jong ka jeng dulu but ngira laba kidan simon kecing di malai kendo kumosteng ni mala ban ya ta bat ka party let's say financially kalong ka ba tulak ya kan ni ka benta ka dei ka ba let's say nakalyang jong ni kumosteng nila ada sim ya ka rai ba tangla ka baduk bat ne ka jingkut ban ya ka burus pa ban ya jakhlian ko ne ka nongrim Tengi haduk mentahi ngindon kata kajengnya ya bisa jika lagi tiba awan pan tiket dulu ke Banungkong iong ya katahi bang ngindon pisah ban aiwat si tengkaru dengan ini akan saya kenal kadang bangin yo kita diberi kepada masyarakat Sofia bah kita masyarakat loyalness bah jingnya terilang dari bandon de ko kesengi nadu arja pula ngira ada pensiun wat baik baru bah ngira ada perai bah ya kan arja pulai emelingin ya sim bentah maka jeng temu ka jongi ke basangi kalong baik bangin sedang baik nak aslam joka de council ban penpau ya ketaki jing angut di jongi ban pendam dan ban syakri hok ya ka cek meri ka jongi lembaga de council bat kumba kalong mentahi ke cek pengkrek rakyat ngadu arja pulai bat hadu mentah kira don kumakan riu teli ki konstituensi ki ha ka bangila yo apa yang kita di jingpan tiket lagi konstitusi kini ki kan teli bat kini borok mentah ki don apa state election committee ban bisa nomor badan konstitusi ki badan angut dan langut dan di wepan ini kan dia pada kali mentah juga state election committee pada ban bisa dengan mentah bat kumna kalian kun mau ngira ada rai kene seng mentala lalu ada pulai ngila sedang kajing pengkre hadu mentaru kajing pengkre kadang ya syai bani khwilin ti ba sen ngin yo ai ban penyekun na borok ki konstitusi ar pandai teli pina kalian ga jongi kamat ka jongi abang ikun ni kene MDC election compare
na ki egi bang ila jukran na kapor mat wat la da kadai ki haki piecemeal ru andai na kapor ila kan ni jing duna jong ka district council te ka bentai ni di ban sung thui kan ye ba pi ngiyo ya ka sidu ngiyo ya district council halor ka nong rem bangin la ban yada ban pendek pensa ban kentil ya ki baba ki badai jong ka jongi kum ka kum ta ki riulong nadok ki por bangi don bat sokar asam namar ka district council mo balo mentang ada ni pulai sinem bat ngimla ban len ba nyo pulai kli ki sinem ki layat henry ki cintuna ki babon ba na kalian ka jongi ngira ada penkre bin ya ki kita ki mat ki bale se ni don kam bat ngin sa berbena pai baru ya kini ki mat jukular ki jongi bat kini ki jukular ki ba sisur sidor bai ki ba le se na kalian ka seng kumbang ya juong ba ladangi poi saka benta bo pai ba plila bangin yo kan bat ya ka sinsara tiap oke CDC ba kan simpor yang tang si senam pan penkalalut iki babakala la nyu pulai ti senam karena ba kajing mentoy kan wan sangi kajing mentoy an long bat pencengan ya ko long try man try joki pateng ki banwan bat dia yakini ki point wise ki jukura ki jongi ingin sa launch daga we program joka senghi hakini ki por ki ban wan te ide ita na kalian ka joka seng ki bang ngila kan ki meeting jelang ki jongi bat ngila per kre kalian ka jongi